muri yo dutwike sibyo baby action studio hey boss episode 1 agiye gucya we yewe gakanabi wakawe karane we kabikabyo baby cool ibaze iryo zina hagufasha. Yes boss. Sawa ni sawa. Yo neho nagira ngo nyine ureba abasore batatu b'inkwakuzi tugeraho tujya gushimuta ahantu nabonye ne hari boro ikakaye. Nagira ngo mva amagambo witonze. Boss umuntu aramamagara ambwira uti boss nagira ngo cyo gushimuta ahantu nabonye boro ikakaye. Ibaze film itangiye gutya. Ikiri episode 1. Mambo vipi? Ndagira ngo bamenyeshe ko boss amaye mission yo kujya gushimuta akana. Hombe bintu n'ukuntu bisa bihinduka. Babikuru bamuhamagaye bamubwira uti ngiye mbonye akazi k'iryango urwego ko gushimuta iki. Iyi filime nakubwiye hey babikuru n'abapapa mvuze ngo iki abarerekera ni mwishyamba no tuyitangiriye twigarukira hakuno hari akana kari masinzi kari guca iki abakisi ice man mvuze ngo iki umanza umugabo umwana bamutumye gushimuta uyu nguyu hari ice man panuka speed out mutandukane harya kava ndakava ambush mama iwe ambush bamuta mu gaco ibigabo biragafata ibigabo ni ibyihebe bebe kura ry'ifoto umuntu hari ukuntu agenda ukabona yuko mushire muri ako gakoresho nyine nabahaye man. Sawa boss aravuze amufata amushyira mu gafuka ubundi bahita bamudepose. Nababwiye ngo episode 1 niba itangiye gutya ibaze episode ya 2. Yega we umwana akiri bakoze wese bamufata vuba bwangu abamushyira mu mufuka ikigabo kiramwikorera abakise mukabyo abamucanaho ibigabo ni ibyebe nakubwiye biri manukira. Ishyamba ni rinini, ishyamba rya Nyungwe. Ese baramugezayo cyane aho bamutwaye nabandi bamugezayo hakura twigarukira hakuno babikuru n'abapapa manza umwana bamudepoje akakana twakagejeyo nyine aho wari watubwiye. Hari n'ubundi bukobwa nyine mba nyene ukuntu nabubiraho gende mu busane nabo ko boss nawe ari kutugora bubiri gusa bubiri gusa ibintu bigende neza nyine mbihere cash fresh. Na wundi muntu undi muntu nyine ibyo bizapanga ubundi umanze muzana utwo dukobwa. Sawa sasa boss uraha manza nta mikino hahise bahereza n'imisiyo yo gushaka udukobwa tubiri hakuno hari Kariza mama Kariza Kayitesi. Ishyamba si ryeru nakubwiye abagabo nabihebe. Cameraman puzzle speed out mutandukane baby kura aravuze mission babahaye no ya kabiri niyo gushimuta iki abakobwa babiri Kariza ndetse na Kayitesi.
nta ubwenge abagabo nabihebe. Hey, ambush is about to the ground. Ibigo birabapfuka. Hey, abo nabakange bashimuse. N'abakabiri twatangiye ibigo bishimuta umwana witwa Iceman. None bishimuse n'abandi bakobwa babiri. Nta ubwenge episode ngiye nayikuzaniye. Hey, Yes boss. Yo, Nabo twababonye bro. abakobwa mwabagezeho? Sana. Mubazane nimubazane. Sawa. mu bacanaho ibigo bita bibacanaho boss bwavuze. Hey, ibigo bibacanaho nta ubwenge ishyamba sigeru. Muragiye muratura cyari kuri episode 1. Mambo VP there today about the ground action movie. MIMULI GUYZ. Hey, ibigo bibacanaho gutyo bigiye kuba depoza kwa boss. Episode yacu itangiye ari ishimutwa ry'abantu. Sasa ibigabo byahise bazana hakuno hamwe Iceman yarari aho byashimutiye wa mwana wa mbere Iceman twatangiranye. Ibigo bimushimuta ukanya phone irasona. Haro Nabo twabazanye bari handi byomwe muri. Mubashire hamwe. Ariko hari akandi kana nyine nashaka ko dushimuta kugira ngo tubone amafaranga menshi. Ko boss nawe uri kugora. Oya nje nagaro kubagora n'uwanyuma noneho mani tukayora cash. Sawa. umva saza ikiri kiraka kindya nkurye. Ndabona yaryoshye cyane pe. Hanyuma yo twara tubiri Ngo yanumye kudukobwa na WhatsApp ndagaswe ubu butumwa na Iceman hakuno JP ahantu bwavuye. amanza ari ukurikira tu. Hariho MIMULI GUYZ yatwika shabara abantu. Nta kubwenge episode Atwika kabisa pe. Iceman marinette hakuno. Hey, ibigabo nakubwira byoroshye nibyebe namihebe. Uragigira. Ako kanya Iceman Uragigira ndaguhora. marinette ambush is about to nakubwira ngo iyi film. Hey, niba ukunda action movie in episode 1 udacika gera udakoze subscribe. Ibigabo nayo bimukira mugabo ukayumucanaho. Nakubwira ngo ibiraka biragwira ikiraga cyishimutwa ryo. Hey, n'urundi rwego. Depoza baby cool hari marukira amanukanye umuzigo. Dora kiryo we, dora kiryo we. Hewe we. Dora kiryo baby cool we. Baby cool amucanaho utazacikwa na episode ya kabiri. MIMULI GUYZ. Ciao kora subscribe. Ese episode ya kabiri bizagenda gute? About the ground action movie.